Kohimen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Medagasngi kalonggasngi kabak kaddu jongka ayom Paskah. Nadula syai ngistang yaga ayom batimahai biang yaka por light iya jongka jimane ublay lembaga Pentecost. But haganega janmi mindagasngi ngidonga jingji abakarao ka jimpay mi Paskah. Nandala syai kadega sngi burom jimpay mi Pentecost badla syai ka sngi kadega sngi burom Pentecost. Kane kalongge jingji abakarao hakabalang bad palat ya kano ke jingjia hadin ka Paskah. Bad ke jingle burom jongi yagi rikoi baro kawan hadin kane ka sngi burom Pentecost. Namar kelem Pentecost ngimdon setia jingim hagabala. Kelem Pentecost omdon ke jingelap jangi apostol ki berslur. Kelem da jia Pentecost kabamud ki apostol kinjin de la Petri yalade na ke jing shalebe. De lembaga sngi burom Pentecost bad ke jimpen sle jung mensiam bakuit baru ki beriu kilas tang ban yusno shapangu Jesus Christ. Lain kata daw ngidip niya bandang kin kordor yagas ngi burom Pentecost kon gas ngi burom hadin Christmas but Paskah bad omdon kivei pat kis ngi burom kabakam krao ban yak ne gas ngi burom Pentecost bad haba poi yak ne ka por kaddu jange jingi kai shapange jimpen kray mensiam bakoi menin ngilayos no ujisu la kili ya u Petrus hatopi kam eat yanga mo banyakine minda u Petrus udang kulmar jingmur usngau si kindiat namaru jisu la kran shai hawu ko Petrus pide ben sha yaga jing sha shito emso poi ka pon lese biha ben yak mater naga binda jonga badu jisu yai beteng ban ong yawu ulayai ong yawu pide ben budianga walada piha ben syaiab walada piha ben kelon iab pide ben budianga kane kalong ke jingkuntu yawu Petrus balese kadba ulayusno yagane kendin ulasno marwe kendiat badula pe saudong syagita ki sipongod ki sinran jomu ki apostol lese uperkat ujisu ula jid kerpang yawu ban syashitam kumne badula perkat ia ki weipat kamdame kadba udang peit ia ki shipongod ki apostol ki para apostol ula perkat lese ujisu ulle kumno yau ya anis badutip yau ya anis ujisu ula don ka jingid ka bakerpang baru jisu sha yau banshania haga shadem jo bunsin ti udang ken mau hapadeng ki apostol baro ujisu udon ke jingit kerpang iyawu ya anis bakuit baninda uku abantip ujisu unlekumno iyawu ya anis hake jinglong beriu jongiru bonsin ladangi don bonmut ki kon haying ki kon ki pait ye iveya pa ya uta ya kata ime ipa ki lekumno lada ki peni ye ke jingit kam kerpang ki don kata ke jingsno hapo jongki lese ime ikam it ya ita ihimen jonga ipara jonga hangne u Petrus ru ulapet ya ujisu kumupa ulle kumno iya ki wipat ki para apostol kamdame yau ya anis padu Jesu ong pinum don kam ban peit bat kuslai ya kata Henry nang puson nang iyai ne nang iyai syakri nang iyai tre naga binda kaburom ya kabanga kentu ki habang apet ngapus persambat sautu ya kene kendin kabau Jesu la ong ya une patin lekumno hato unom im badu Jesu ong unsa ap nekan nagata kadang ila yosngo hang ne Jesu ula ongru ha kene ka dor lada ngakwa ba unsa ap hadu banganda wan haka kata kamud ula kulmar jimud kabamut unam yapshu bad hangne
ke jimbatai jonge baro ki rikoi kamda me ki patmen jonge balang Tertullian Augustine bakoi John Chrysostom Ambrose bakoi baro ki batai kai ke jimut ka bau Jesu ongkumne hau Petrus chapang Uyanus bakoi ulong uba iap kadu na pedeng paroki kadar mut ki apostol kat kung ka history ki ong Uyanus bakoi ulayap house name Shispa iwe edi kabamud haba udap kindai po lais name karita bangitip ulayap iya ka jingim kalam kano ka jimma ulayap temen Henry Bahro kadwei mud ki apostol part kilayap mater ya Uyanus bakui Jesu lese ulayada ula sumar kumba ongkomne ki apki kiwei pat ki patemen ki ong badai Jesu la sumariyawu bado Jesu la sumariyawu kanang ba unto ya ke gospel ba bhatam ba baro kinsa pule bat kinyo jingit kumba Uyanus bakut ula yamat kumjuru Jesu ula kwa ba unia temen na mahar bale ula ban hikai bon ki jingit ke jinglong jungu Jesu bat ki jinglong jungi apostol kumno kila yamat bat udang pet ya kiwei pat ki gospel bat ulayo ya ka jingmut banto ya ke baro kaba kiwei pat ki nong to gospel kim batto nakata dao ya ka gospel jongo Ioannis kalang ya pe shibun na ki gospel jong ki to laingut Matthews Marcos bad Lucas bad khatba ya kaba o Ioannis bakudala to la ya pe shibun ju kedau ya kaba kiwei pat ki evangelist kila to ha ka gospel kata ka mod Jesu dam pen kre yawu hadin mano ba pule ya baro laitili ki gospel ki stang ban pule ya ka gospel jong Ioannis kin stang ban dap daga jingid karpang yawu Jesu bakum juru don ki jimbatai shapang kane a ka jingong jong Jesu yawu Petrus bat shapang Ioannis Jesu ulam mod u Petrus ulong uba deban bud tineng ya Jesu namar ka primacy oppo ulong upa bakuit uba deban lo badu deban long ka nuksa kumba im ya Jesu haka jingim jongu kabamud u Petrus uladon ka kerdan kabakam kerpang ka bau Jesu labu badu Petrus ru udeban peni ya ka nuksa nagabinta ki banget kumno Jesu la shashitam kumno Jesu la ya hakaju ka dur udeban iya bangitip kumno Petrus ulaya haka por ban peniap ya bu ula kerpat ngam lomba bit dor ban yap kumba yap Jesu te sanar pena iyanga markompom te kli shapo bad kijat chajron haga taga dur la sanar pena ya unamar ulang ong ngalong uba tolot ngalong ubam ngamdon eye banong ngalaban yasirim badu Jesu banang tangitip yawu Ioannis bakuit ulong ru uba teisoti kabamut ulong uwena ki apostol shamla shonglo habangi karan shapang Petrus ula shonglo udon kalok udon ki au kurimru ngi egi haka Bible Henry Ioannis bakuit pate ulong bateisoti bad shimla shong bad ulalong ru ka dakashin jongka jinglong soti hakabala ulongru ya ka dakashin jongka jingaiti pengantang ya kirini ambaro batumjuru ulongru ya ka dakashin jongka jinkermen ulongru ya ka dakashin jongka jinkermen habau Petrus uyan nagabenta ka ya ka nuksa of imitation of Christ o Ioannis bakuit ulong ka nuksa jongka hope ka jinkermen baro ni kilingdo kiriniam ni kermen habang ila ino yaki eke baro jongki ingasem balong teisoti ban im marwe nagabinda ka burong jongutrai kane kalong na marga jinkermen jongi kumba Jesu ulakular kane ka jinkermen kat perlong yangi ban yai beteng kabamud haka bala haka jingay jongi don haka ne ka arbenda kawe ka benda kalong bud tineng yaw Jesu kawe ka benda kalong
kermen hau Jesu jing kermen bat ka jing burt tineng hau Petrus ubala burt tineng ya Jesu hau ya Anis ubala kermen hau Jesu wat haba udon hapatemos haba ngitip ya u ya Anis suru kila bread shisha haka umbinyang bakloid Henry kaketin ubala bat ka jingcia ka batai harom la bread ya u haka umkuloid Henry kalam mungkin dia tru ya ka mejemu bad habaki yo i u Jesu la yeshisha ya wu la kerku shisha ya wu kila seino ya wu nakata ka umpinyang kuloi nanda pa ya wu shaka daulin nong patomos badula sa ha patomos hadu ba undayap de nangdo hi ula yo i pauro ya ke baro shapang bane kabamod yanis kumba u Jesu la on don ki jingto bakoi bat ke jimbatai ke jingto bakoi ki on yanis parte umpat iap don ru kata ka jing batai ka wan la tep ya u ha Ephesus bad habaki pet kim shimlalap ya ka metiap kum da terte don ru kum kata ka jing batai bad ki krancha panga relics jongu tangi jain ginep te ka ba mod lese kadba u Jesu ula batai shapang yanis namar ka jingit palat ya u bad ka jingtumu ka ba utrai ula bu halo jongu lese la rano ya u rukum Enoch kumbangi pule haka kitab Genesis ublay ulara yau Enoch handa ulay yap shajarong shabane kane kalong ro ke jimbatai kabangi don haka Bible wat ladang don bon ke jimbatai kimpat don ke jimpin shisha halor kine ke baro henre kaba ngilaban sautu kalong u Jesu uladon ka jimmut halor jongi ive pa ive compare ladangi yap haka no kadu lese don ki bru ki bayap mensau ban ni don ke jinget bit haba ki bru ki yap mensau wadia ki Catholic mangiru ni don bon ki jingting bad haba ki bru ki yap mensau lada yap julop ngimju parung roshai kane kalongka ba persha ya ka saindur ke jengo blai lada ngilong ki banget lada yap mensau ne peniap ne le tin pasi ne kano ka dor kataka sambaro kanum kiar hangi namar ngilongi bange namaru Jesu la job ya ga jingya hendra ngitti don bon di Kristen Catholic ke bapakaru habadon kano ke jingjia ngibu yaki haplau ing wat nginum nochu benra ya ka metiam hapo ing wala da ke de kon la jongru kane baro kalonga benda jonga jingait beach ban ngidon kamban pin bait ya kane ka benda larangin pin bait larangi yait peteng ya ke dustur jongi wat hadin bangilong Kristen ngimpat long Kristen pura ngilong Kristen shiteng haka dustur shiteng haka jingay bat ladangi yum kumne nginum laban poi shabane ngide ban long Kristen bajanai dakaba ino ya ke jingting shadin dakaba ino ya ke jingay bejangi dakaba ino ya ke jingtarais miujangi dakaba ino ya ke jingkain sang jongi baro lem konda ngim laban nong yalade ngilong Kristen ban minda u Jesu ukuaban penchana yangi lembaga ne ka gospel minda gasmi kaba kongsan haka jingem jongi kalong bangilong ke babodi ya Jesu kalong ke bakongo ngilong ke bango kongo ya Jesu bangilong ke bakindi burom ya Jesu haka jingem ko himen ko para tonginang IT ya ka jingem jongi lesengidon ke jinglong jongi Yanis lesengidon ke jinglong jongi Petrus lesengidon ke jingkot komo Petrus lesengidon ke jingkot komo Yanis but what kano ka jingkot ngide ban long ke jungu Chris but ngide ban bud yawu ngide ban kongu yawu ko Jesu be kardo yangi menda lemba kane ka gospel ka bangi puson menda bangi long shisha ki kun ki bakermen hame namar me kot yangi ki Kristen balong ki Kristen jong ka hop Kristen jong ka jingkermen Kristen ka ba imitate bud yame bud tenang yame hakiye ke baro hapadenge jing jinjar ke jing shitan karku yangi agane gasngi ka bakaddu jongka ayom paska kabangi pen kare naga binda kasngi buram Pentecost pensule yangi daw mensiam bakui kumba mela pensule yaki apostol jame ballongi bashlu penyaro ya utrai Jesus Christ